Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Di mana ya kak? Aduh. Sulin. Terus ulin di mana? Iya, apa? Puing bat lu ya? Pusing tad. Pusing kunaon? Di mah samnya parum. Oh. Terus? Sana kemana nih? Iya kan saya supaya naik. Oh, ambil cairan naik, ku siap pancing heula. Insyaallah mau si pancing cairan naik. Oh gitu. Guys, coba guys ambil Nanti yuk. jalannya, Si ke mandi. Siap. Oke. Tadnya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Asih dong. Tad. Suara si Don. Tad, pancing kos kieu tad. Tah gitu Don. Astagfirullahaladzim. Syaker naon? Astagfirullahaladzim. Buset jengge lain mancing ieu. Loba Tad. Maksudnya mancing saja si anon cai gitu kan. Mancing. Elok apa sih mah? Bawa gitu. Barang hakan buaya yang tadi bere. Aing tad. Wah. Sebaik. Ngomong kita sih yang jadi naon? Yang jadi dokter Saya teh mah dokteran dia. beranak. Lah, eta mah urusan awewe jadi hayang eta. Anjeun. Di Islam mah nu lain bae. Oke hayang eta. Siapa Don? Lebih bagus sih kita teh hanya dokter. Mau jeblok? Iya, sama mana saragamna ya? Ya ke libur ya, pakai seragam kan. Oh, ke libur. Teh ngomong-ngomong aya cita-cita hayang jadi naon ya? Orang mah hangin hansip ya, hansip. Lah, hayang jadi hansip. Oh, Mang Cublok nih kan dia. Ada orang buka cita itu sing luhur. Aya pepatah mengatakan gantunglah cita-citamu setinggi langit. Tuh gitu, ulah banyak hansip doang. tadi kudu luhurnya. Kudu luhur gitu nya, Ya Don ya. Tad. Ih, coba keur naon? Lah, kunaon teh hansip? Kateunya itu. Geus sabar atuh. Ayo. Tad tuh, di mana tuh? Pak Hansip, keur naon? Pak Ustad, Eta keur naon? ya yang gantungan dia ya. Eta keur naon eta? Iya kan gantungan dia, cita-cita saya Pak Ustad. Cita-cita orang iya Pak Ustad, digantungkan. Maksud aing teh lain maksud ngegantungkan cita-cita ditulis di luhur lain. Aduh, aing ngecuk.